Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kashlam आज ही का एक Ladep kom ke North East Institute of Professional Studies kelas sam gi Sernot ki Tiar bat ka song Pisa shiki kena Samla ki Ladep ya ke jing Shah kai bekin dop la banjeng Lajong ki jan Hagajing lang kabalong Habi Shops Hall New Nongston West Khasi Hills District West DO ba kham pinjanai kharmolong ulalong kumukong san ringkat kajing don lang Chief Executive Officer jong North East Institute of Professional Studies uba Michael Thongni bat kiwe He cannot samla Pyntbit ikajing Shah ke Pyntbit kilong ka fashion designing komi chef but kiwe but yakan ikajing kai la Beijing rap link ba scheme jong ka sarkar na Meghalaya State Skills Development Society Meghalaya Kam palat bandong ki basure hagat singem tu ki beliau habun sin ki por badani yo ya ka jingjo niyo ya kana ka successful mo ka jilong successful ha jingem ni klan mo ban burom lem ye ki we pat ki bakham le pi dale bakham na ka jingem chikron kawan ka jing su sarong kawan ka jing campaign kawan ka jing po kawan ka jing pe po kawan ka jing pe shun pe sni Ladau kuat sama, kalau ulah boy saya thong jom jingjom ulah berkenjo ya kita jinggam dijom bukat ke bukan kapuan dono yang mesin salam. Kun sahab sakarai ubahab kune ubhai bagi teman kita berbaro ibayong apa Seng yang ukun keburam kawan tak sisi nak jinggam kejom boleh. Bakat barang don kali keburam ya kalau beliau ki dari ban penne ya ka nama sisin bakalagu ban kli yang pat ya ka kalong ka eta dengan kendu yang ikut sama di bagi kijoa dan opo opin somha ban nongket ban kendu ban kendu no yang musim jingso wet mo pi ban bo akan kense bejopi atau bejopi ban long kita kibri wasowet na ki ulang salam kandon akan sini play padahal long ki wasowet pinyo pe ya jingjok non play kudon dan play isi ya kibere basarong ya kibasarong ya ke makidon play ushino ya kibasoret pat play ai shushu so kibami dalam shisha kajing kurku dalam shisha kajing anensim bat ila kiban kajing kersan gamta bat bela kisama jumi thamtamne kibala kibatu jingkamen na gamta kigam kibaper ke ngasu kebenaran bagi babon di Samla, di Lampung, di Lampung, Kumjo, di Seng, di Galat, di Kongsan, Galat, di Khamatamnya, nak bentar bikin Seng, di Kampung, di Kenjo, di Singkat training, di Baper. Ngat saya berbuat, kalau ada lagi program, di Bakum kini, menyo yang kini bagi di Badan Bok Tam, nak di Badan Bok. Kami si di Badan Bok, di Kilat di Bakum kini, di Banyo, dan ready di Kiwei di Bakum kita. Subhanallah disakti dan kita jadi dan ini kasih training di joki balik sih jadi kasih kalau kita start mai ya dia agak sini di joki kita restart kita mau 1000 mile begin with a single step mak kejingjam di kisi partner kasdang dia lagi kejingjam berbanding konglo ini bahwa kita di zero na pimi na ne production sa ko na ki sen bijopi jadi kalau certificate of the year kalau kasi kersan kasi kdo kasi tendency bagi sedang ki patangong kasi ko yang ki kesan ki pismat ko kata kari bagi jadi real ni saya ko so bagi pinte bagi real ki om ki sama ki de kalau wei jo ke mang salang kari bagi jadi real de nangai papiro ngom kuntahi ba kita kimikan le penyelong kita kiban dalam yang lawai joki kontak kena berbot dia joni bagaimana lawai kebasingan lawai keberlanjutan lawai balapante itu masalah joni nah sebenarnya bahwa kita sebenarnya masalah kebetulan kita di sini bah kesin jelek joki ini kita sendiri pamina sudah pedang itu masalah kesin tumbor kita belum kena belum kebe bagi diri kita kita terlalu kontak terter kini kepolisian kawan berat
lese na tao cuki babon pen cuki balik na kam nene na na tipskan na sim rupa kedai nama keji bomdan kita bicara di bagian pun lebih berkat ini begini le basnir Bro kita start ki omba an idle mind is the devil's workshop. Kapamut ba kejabian kebajai kede kejabian kebajai tua kedai kekhana cuki eke jisnir. Dengan ngai bagi eke bami pakaroi ki sing komentaru kalau kumtahi kedai naka jikongdan kita bijam di bagian long ikut sama ini bangsa dalam bakla dan ngobrol ki eke jikushai kebun. Dengan sokumen patru ba kalian juga state government ko general honorable chief minister kontak sama kapag kimapas ni kon sama juni kisi di bawanta kam ki paseng ki kam Lajong ko pa ni kisi di bawanta kila di bawur ki pile rimba ka siya ko leve ko bangioni maka prime maka PMGP bagui-gui ki pa lese ko ka jumperat le tilan na Lajong ni na Ladep ki training ki bawta Nggak kita makiru premi kami prinsip di kita kabut di Banyuri iba kasoga atau di financial institutions Banyuri di sini ya kesikirsan bukan jumpi bapen long let's say di Brio iba mi sakmat balong isa Michael iba yen kejong korba game bilang no kalau iba sharing kesincar batai di iba mengaji berkuno tajumpi niru enam sakut untuk di hab kuba naseto ni kami kawai aki rensan ni ki lentak betul bangayola dan jem dan agi sudret ba email di pa ijomi inamla bekersan lu yang hadu berdayo kakam kesan di hab yang besar jadi kacing pergi rensan kacing bekerjado kacing nang sedikit kuli kebuti lala balik kalau kacung kebor nak betapa ai ki balong desi bekersan kata juni Dendri masuk ngambil ba aduh pada dunia siakam kejam nak utara jompi di kalau dari kapur utara jompi ru bersang batu biar lagi tamnya dah filani ngambil berbuat di balik se kalau kesan di sirkuler ni baik pak jompi belakang bersama penang kersta kan ada di keketan berapa video mentah. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respiratory Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.